Да мектептен узақта олғанда мұсафирлер Қырым-татар медениетіні акс еткен бинаның мемаржылық дүлберлігіне шашып қалдылар. Түркия Жұмхуриеті Қырым-татар медени бірлешмелері Федерациясының рейсі Унверсель бұл оқуф муэссесі ақында чоқ ешіткен вересімлерді көрген еді. Ләкин түрк мұсафирлеріне бұзе маневи мектепні өз көзлері иле көрмеге насип болды. Шерефли мұсафирлерінің мектеп мүдірі Элеонора Акимова қаршылады. Қырым-татар диаспорасының векилері үшін экскурсия hazırlandı. Универсел тариф етті ки талебелер ве очалар үшін мектепте оқув жерянына керекли олған донатмалар бар. Бұл Қырымда тәсіл сасы инкишафының yüksek seviyesi ве реабилитирленген халқларға яқшы мұнасебет. Универсел Русияда Қырым-татар халқының абаданлаштыруына ве инкишафына айры диққат айрылғанына pek kuvana. Böyle bir okulda Kırım-Tatar öğrencilerin okuması Kırım'ın geleceği açısından mükemmel olacak. İyi eğitim almış çocuklar ileride de halkımızın geleceği için kendilerini iyi hazırlayacaklar. Planlayan, bu okulu inşa eden, bu okulu bu hale getiren tüm yetkilileri tebrik ediyorum. İnşallah vatanımız Kırım ileride böyle okullara sahip olarak eğitim alanında büyük bir ilerleme kat edecek. Güzel teessüratlarını alıp Eyet Milletler Ara Münasebetler Komitetine yol aldı. Müessesenin reisi Zaur Smirnov ile Kuruşev yarımada musafirlerinin teşebbüsü ile olup geçti. Kırım ve Türkiye'de yaşayan Kırım-Tatar diasporası arasında çeşitli sahalarda işbirlik hakkında söz yürütüldi. Договорились, что ориентировочно в конце текущего года мы проведем уже вторую конференцию. Мы будем расширять состав участников. Мы надеемся уже, что в ней примут участие делегаты из Румынии, Германии, возможно, из Соединенных Штатов Америки. Поэтому эта работа только начинается. Я думаю, здесь, на Крымской земле, обязательно будут именно объединяться диаспоры крымских татар. Ну и сейчас вот говорили о том, что уже, может быть, в будущем году мы проведем аналогичную конференцию уже в Турецкой Республике. Универсел кайдеттікі. Кешкен 3 yıl devamında Kırım Tatarlarının hayatında yaxşı denişmeler көзетілі. Ve şimdi yarımadaki vaziyet Garp matbuat vasıtaları aytkanı kıbı değil. Kırım'da herhangi bir baskı görmedik. İnsan hakları ihlali Kırım'da görülmüyor. Kırım'da bilakis Kırım Tatarlarının ilerlemesi için birçok yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bugünkü ziyaret ettiğimiz okul bu son derece çeyrek asır boyunca Kırım'ın beklediği bir okuldu ve büyük bir mutluluk içerisinde Türkiye'ye döneceğiz. Burada gördüklerimizi de Türkiye kamuoyuna anlatacağız. Kuruşev neticesinde belli oldu ki Kırım Tatarlar yaşayan bütün memleketler ile dostluk münasebetlerinin kavi temeli koyuldu. Milletler Ara Münasebetler Komitetinin yolbaşçısı musafirlerge İsmail Gasprinski adlı medya merkez ile basılgan kitaplarını hediye etti. Yarın ise Türkiye heyeti Yaltan'ı ziyaret etmeye planlaştıra. Ayşe Şulakova, Umir Mustafayev, Millet için.